National Reynaldo Rey Fiesta SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagip. Ti napalabas. Pasalutsod kuman. Isagani. Ano data? Tata Permin. Ay ka talaga tirantam kinilisel nga anak mi, ha? Ay tek nilisel tata. Idadakam pa lang ti high school. Agimlam na maam ka di, nga kayat na ka. Ken kayat na ka. Saan ka mamasaktan barok? Ngem kahit ko lang ibaga kang gatipod no. Saan ka amay kari kanilisel apaman nga makapagturpos kat makarwar iti board kat may salton nga registered nurse. Agtrabaho tun to ospital. Idin to sika agtalinaad ka amang nga alaplaeng. Nga awan ti asensom. Padasan ta nga pagbaligtadan ti kasasaan. Sika ti ama kat ikarikarigatam nga pagadalan iyaradom ti pigsam tapno agbalagi ka nga mangparedwar kaya nagbaling nga nurse ti anak mo. Kahit mo ka di nga ti pagtungpalan ti anak mo nga nurse ka nagregregatang nga pinabasa kahit may salaeng nga gagangay nga mangalap. Tata Permin, amo kamasaktan ka isagani ngem kahit ko lang ibagatipod no dispensaran na kadagitim bagak. Inak nga ro din tata. Alawait, kahit saan ka ito nga subsuble, kahit saan mo ito nga disturbuan ti anak ko, gabot talaga nga saan ka amay kari. Tingkay nang igan, papagayam ket may sala nga paset ti pagkasalitaan lagib ti palabas ni pagayam tayong Isagani iti Ilocos Norte. Nga di pagkasalitaan na isot na napili nga best letter of the 4th week iti bulan ti Hunyo papagayam. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di programa tayong nalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Parang maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadag iti agkakadakila premyo. Nga patamalaksid, iti weekly and monthly prizes at agur-uray kada kayo nga grand prizes no mangabak kayo. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Gabot at atakil iti premyo in cooperation with Yum 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 Special Litson na Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595,
0917-763-5595. When no ag-direct message, iti Facebook account ng Yam 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yam 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yam 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 Letson. Freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Ita, yung tingar din ituloy ng drama, iba sa kanidrama, ti pagkasaritaan ni Isagani, iti Ilocos Norte. Agnaed kami manong nemi iti igid ti baybay, mangalap day di tatang. Upat kami nga kakapsat manong nemi, siyak tinauna. Adaak edi manong nemi iti fourth year high school, iti mapasamak nga mapukaw mi, ti amami. Nagsakit manong nemi ang sipod ta na iwawa iti baybay ket nasarakan da nga na idakdak kamaysan nga lalami sa bangkay manong. Iti kang rod pa nakaimansayag ni tatang manong nemi kastaon iti sang sangit ni nanang kastaon iti sang sangit mi agkakabsat nang runa kaniyak manong nemi. Tatang, habibit din na pinanawan na kami. Kasano pa ita nga matungpal mo, ti karim kaniyak, na pagpasahan na. Nagbaninak to nga, siman, ano, marine engineering ti korso. Karim di tatang, kasano pa ita nga matungpal mo, ti karim. Kasano pa yung matungpal tarapahap ko. Kasano pa yung masanso ti biyag tayo. Awanin ti amami nga mangisakad ti panagbiag mi. Nilayangan nanan. Kensyak ngay nauna kada kami nga kakapsat. Tatang, apeng amin nga pinanawan na kami. Agyaman kami. Dahil may kayo, Lisel. Rumbeng laeng, Isagani. Gaputa classmate da ka. Akadwami ni maestra tayo, ketsyak ti pinagkolekta ni ma'am ti abuloy. Iso ti iniyawat ni ma'am ken ni nanang mo. Agyaman na kititulong yo. Di ka unhagladladingit, Isagani. Kastala ti biyag. Adaom mo na, adamit mo udodi. Internal pasent ti tabon ni tatang mo, agsubli kanto ni eskwela, ketne, dandani tayo naggraduar. Agpatingga client ti high school, Lisel. Saan ko matungpal, terapap ko, college. Tao mati ni tatang ko. Ni tatang ko nga nangikari na pagbasahin na kiti kolehiyo. Saan ka mapukawan itinamnama, Isagani? Nagbukel ti lubong, agud-uddog. Anya ti amom? Adda ka man ita iti baba, baka adda kan tumeten iti nga to kadag iti masangwanan a panawen. Sabi ko ma, adda ko ma, iba ka kengka. Ngaipod no kengka, Lisel. Anya dita, Isagani? I love you, Lisel. Isagani? Ulidag tumanin nga iba ka kengka. Intun dumting ti umno a panawen. Iba ka tumanin, ti I love you kengka. No payamok nga sa anak ton nga may kariken ka. Manong Isagani, papanam? Kas makitang Jud. Baklay ko ti panak. Inakang panak. Mayak mo't. Sanin. Bandam latan ni nanang. Kentulungan da manang mga Heidi, kini manang mga Gigi. Kahit kung tumit ti makasursurong ang pana, manong, susuruan ka to. Gimsampi lang ita. June, awan ti sabali makatulong ka na tayo. Nusangan ni Apo Diyos. Isong idaw-dawat niyo kuma, idaw-dawat tayo. Asabi ko ma, tamadlan ti tipuunan, tapno, sumaliwan-wan ti biyak tayo. May kalima dito yun na nakikil na ikan nga napadaag. Talakitok manin. May kaliman.
Di mga darakkel. Nukas ka sa nulain. Kita, adulagin iti mapanaak. Ken adumat ti, mapaglapwat. Ni magun. Di maulang natin di baybay. Hagawid akon. Urit, dadakkel di kiti napanaak. Wow! Talo adakil nga ilik nga ikan? Isagot ko kayong gani, Sel. Amaraman naman, siyempre, datatang kininanang mo. Kaya hindi kapsat mo. Nagimas asigangin. Uy, wadlaw ko no kasunod pintas mo idi, ad-addaman itan ni Sel. Ato lagi di tagar-arim kang ka. Aduda talaga isagani. Ngim jakyas kaso ida. Dua pa'y atwen, agradwarakton. Ay, isudeta ni tatang. Da kayon ti agsarita ken ni tatang ko, ta inak mandalusan. Ken lutwe kung da ito nga ikan. Pasalutsod ko man. Isagani. Ano data? Tata Permin. Ay ka talaga tirantam kinilisel nga anak mi, ha? Ay, tek. Nilisel, tata. Idadakam pa lang ti high school. Agimlam na maam ka di, nga kayat na ka. Ken kayat na ka. Saan ka mamasaktan barok? Ngem kahit ko lang ibaga kang gatipod no. Saan ka amay kari kanilisel apaman nga makapagturpos kat makarwar iti board kat may santon nga registered nurse. Agtrabaho to ospital. Idin to sika agtalinaan ka amang nga alaplaeng. Nga awan ti asensom. Oh, padasan ta nga pagbaliktadan ti kasasaan. Sika ti ama ken ikarkarigatam nga pagadalen iyaradom ti pigsam tapno agbalagi ka nga mang paredwar ken agbaling nga nurse ti anak mo. Kahit mo ka di nga ti pagtungpalan ti anak mo nga nurse ken nagregregatang nga pinabasa ket may salaeng nga gagangay nga mangalap. Tata Permin. Amo kamasaktan ka isagani ngem kahit ko lang ibaga ti pudno. Dispensarin na kadagitimbaga. Inak nga ro din, tata. Alaway, kahit saan ka nga subsuble. Kahit saan mo nga disturbuan ti anak ko. Gabot talaga nga saan ka amay kari. John! Heidi! JJ! Ken ni Nanang! Ayan na! Manong, apay, kumay nagtulungan aghala iti, agikat iti, natyambak na dumadara nga kimpat ka iti, sigay ko. Ano? Ado? Opo, natyambak manong. Sige, mapangkorot ay mandamanang, kininanang, ta umay da katulungan nga agikat. Sige, agkuti ka nga rin. Darsem. Pare sa gare. Padasa mamatigas at nung tiwadeng. Barin sikat mga bak. Awang ganyang data pare. Please, saan nga lukuyan? Anyan da mom. Ang mga ano dito iti pangrugyan nga pamindas ti biyagyo. Na, naman ko nam. Siyempre, masapol mo ti ato ang kwarta. Tapno day gatang mo iti bangka di motor. Ilabibinas to ti pa nagkalap mo na makadayo ka. Ken, adam mo ten puunan na anang mo. Ngaglako iti ikan, di tatali pa. Anya ti mom. Onon siya ti panakatyambam ti ado nga dumadara. Onon siya ti daragsak. 27. Tingal onon siya ti adong. Onon siya dado. Di 38. 27, 38. Isurat kon. 27, 38. Mano? Munot na bakit sa ngaribo? Sa ngaribo nga pesos ti iptayam. 13,000 times 40 limit. Mano? Kurka, takwentahan da. Dito ni, 520,000. Ano? Nukas pagarigan ta mga bakat. Mangabak dito sa ngaribong itayakin ka. Sikalan kan siyak di makamo. Sa mo ipatbadamag. Arreglado! Jun. Apay manong.
Manong Isagani apay. Kaya mo pipiksa, ha? Kaya na, da kayo laing. Nakakapsat ko agramang kininahanang. Timakam mo ito dito, eh. Agraman na jay, nagtaya kiti huweteng. Nangabaka kiti huweteng, John. Manong libin? Manong? 40 nga limit. Dito yung igama kita, 500,000. Alo. Ay, Di ka makaringkor. Di ka makaringkor. Iso nga, naibam dananang kinigikapsat ko. Kakapsat ta. Nagtutulog tayo. Noan yan pang katangan tayo. Dito'y inabak ko di weteng. Wow! Makadayo ako ng kalap. At sibuta at dapan ka di motor ko. Sige, martagong pwede pataray. Tatlo makadalo nagsadya. Iyan itiya. Special. Artificial rip. Sadyay. Panit at kalintang gigi. At panit at kaligitiya. Susay. At na dumapay nga na nangingin ng ikan. Sige. At buenas ka, Isagani. Bumak nang kami matlaing nakaskasanalaing. And thank you, Lord. Thank you. Congratulations, Lisel. May second nga registered nurse. Agyaman na Isagani. Ketsi ka, kumusta ka meten? Pudno ka di nga danalawa apesto yu jay highway, iti talipa pa apaglakwan iti ikan? Adda. Dananan ka nirikapsat ko nagtitinulong naglako. Ada ka numeten bangka de motor mo. Bareng na danto ay nayon na. Baka balintun nga 3 o 5 nga bangka di motor. Wow, malagib mo day di ko nakken ka idi. Anagbukel ti lubong, agud-uddog, mabalin nga adda ka iti babaita, ngem iti masangwanan ket adda ka metten iti ngato. Jack malipatan di sel. At damat di gundahoy nga agbuenas kami nga agkalap, ket mayat mati mapaglakwan mi. Pagbasbasay pay gayam ni ading mo a Gigi. Oh, oray to pa'y da Heidi ka ni June. Nukas ka sa laing, ket makapaggraduar dami nga talo. Ket siyak laing, di saan nga nagturpos iti kolehyo. Saan na bali Tadakdakkel ti makwartaam, ngem dagiti mga opisina. Baknang kan Isagani. Mabaling nga di nga, ibagak manen, ti I love you ken ka? Isagani? I love you, Lisel. I love you too, Isagani. Karabyan dedi manunemi nagtulagan mi kini Cecil nga kita kami iti igid ti baybay. Ket ditoy manunemi nga da napasamak kada kami. Yapot talaga nga da kami dagiti na ikari. Aging ga manunemi nga nagsikog isuna ket awanen tinaaramidan ni Tata Fermin. No di manugot, idi mapan kamin mga asawa. Dakam metlaeng manunemi kiniya. Cecil iti nagkatuluyan. Ket gabot nagtultuloy ti buenas ko ngagkalap ken iti pintas ti negosyo ni nanang kadirikapsat ko. Nakapaggraduar amin di kiti kakapsat ko manunemi ket siyak laeng ti sanga naggraduar iti college no pay kasta manunemi ken nursement iti nagbaling nga asawak. Nadaan kami iti kabukbukudan nga balay manunemi ken talungan nak. Napinas amin ti biag mi dakam nga kakapsat. Ket ni nanang napiksapay laeng manong nga nangitultuloy iti negosyo na nga gatang kay naglako iti ikan. Iti talipa pa ti barangay mi iti ili mi. Dito nga rod manong name ti pagpatinggaan ti pakasalita ket thank you ti laing mo nga nangibasa ket sabi ko ma dadamat na ibatik nga adal ken sursuro. Toy agyaman Isagani iti Ilocos Norte. Thank you Isagani, ken thank you met kadagiti nagdengeg ken nagbuya ti akem nga Lisel inakem ni Mami Merlin Pascual Ruiz. Ti akem nga Isagani, June agpatpatay ti huweteng ken Tata Permin tunumutubiyang ni Manong yo anemi. Pumakadak nga roden ken thank you for watching.